Onia, say nyanya ya hu se emaba wa bi na ya ba no ya so dimpa. Even po so mo yad no man ka so mo amempo ka sere mo se ade ye omo ye enyin so mo njaya still na esansem o ma po so mo hwe na mo mo ma sa areka maduant no o ka otu omofo a omo ntie otu omofo a omo ntie na se utu ne fu no so a wontie no so no aya na okoto amane ni bi mu a na wo ma ame na so de ho nkyire ye ababa kyire wo abayo bi ka na asem wan se ni nya ne so ndie oyakra boni na ne ma metu ne fu a wentie na sisiem bema bi akakofo no de echinsem akakoye de ja echinsem akakoye bebre odofo yenkonko tiemfo no kasa ne ma me enume denti no kasa abanta okokofa ni oha bi abane so na asa echinsem akakoye nsem bebre yenko tiemba ne ba so a ebi santo asobesa tie di aka ho pacha ofri he na abai nana pacha mi free kas what na hoche pacha ehwa nso na ufri pacha debi aha ufri he pacha mi free adansi asama oye dance ni pacha mi krum ni no adansi fo ye wo krum na emum kaase na otede na do ba kaase aware adwuma ana debi papa na free hono okay ehwa na yawo ye oh okay ehwa na atana na yanyini wo okay na ma mi mum na dance ni and yes still o ya dance ni menye ma kasifu nya fans sa and na dance for fans e de na how enti ana ama amoaba manim ha na wie e na ko bra we de me kan chia wo no mpanim for say mama ha sama matanase ye joso de dem ba ha wie ni say me ba ye ni na oni ha na wo papa ho ana mkofa ne bae 2022 na mkofa ne de bae enti ne bae no de bae na wo school ti de ho ne hu so ni boy bi etu anamo ami me friend boy plan say me hu so ni ba ne nante ne den na so nya ne hwe no na so hu no pe na so keke no ne de one ne na ami say ami de me pese me hu so ni ba ne de atwempena because okonu school enti won so ye wadwuma se bi mpoko se bia o pesa onu ne tena dia ma onko di so wadwuma wi a no no so ko di school do achi na so o ware na me fa won se bi e wi eslemuni metu da ya ama na me de o se ma nya me hwe no me pena dan fa keke na me see you te twa mu be 2 months no ne nante te da bi mo dem na me hu se obi bo me punu na me bai na me na boy ne bla no sister me hu se oba no ne me nuane de atwem plant kasa choba no de no ntwe no na ye hwan krache no bra krache ne ye frɛ ne sɛn Hamid ne nkwa na onim ana nkwa na minim enti Hamid no bra ene ba wo ho ebe ka kyerɛ wo sɛ sɛn ni nuano me ba ne nuano twem plant ti me nkasa nche me ba no ntwe no mfiri ni nuano wo ba no ne oba no ene onu ni nuano ne be ma no ene oba wo oba ne maame ho sɛ ye dai me ba no ntwe no mfiri ni nuano ho am se me da me ni so mo twem plant na me so mo nante na me ka busa o mo bia no aka kan ko bia so o mo twem plant ya gode mo dai o mo di je ko so a ma fe de fo no nsan bebre sisi ye na me dem ka se ba no ntwe no ho me mpe asem bia o ntwe no ho ti ebe wo ma na mo sa nante enti 2023 ana ko be start say o yale afi oblidi sa na me dem san say me ko ka be tu no go be say e bia no wan kan no plant me she oni apanyin say o mo san ma me say e bia sabio ja bia ko dagro bi na bia akonya bia akoya gu ana say dentin na mo ja na tu ni sa no na so there bi me nya sa ade no na vitamin ne boy we ko hia mu no ana say ade aba saa bo so menai na ve so for bomb pie man na etwai ko san bo nta fe fu akwa na kwa kasa kasa lofu na ade pe so okumo san beble ana ko man say akwa no say ono nsem bia bo ene ne kan ya won ti ase to so bo ne bi cheche ne nsem ni mizu me na mini obi nsa na ile bada jam say me be abadamo mo be ase ni ma me na mo frɛ boy na mo nkasa sa ne ma ekoso no so woni mu bia o meka eno ntina na me nam se si ya no oba na ka kyerɛ wo sɛ Hamid no ɔne na kɔtwempana bacha
waka kyerɛ wo pacha ɔso ɔne na twempena for say mo twempena be fansa be 3 years 2 years de ba 2 years 2 years ɔma twempena mfie mienu enti saa mfie mienu na wɔne krakye na tena no oba na ka kyerɛ sɛ wabilidia for saa mfie mienu na ana see the kind na ba 4 months then ba and there me hu no sa but so ha na muja no sabi wani ma obuni sa muja ne ba bebre da onu ni ma de ntema no yesa na bo so koto aduro you can say mu de do da ma no nti ho de the message say ho de onu abeta me cheche na asemu atiefo oba tai na ede ne ba aba akwara no wa ha na mesrɛ mo akwara we no oyi school ni enti mesrɛ mo ani die sɛ me ma mu hu nanim bra wanim kakra fo ano hwɛ ade no ompagya nkɔ soro kakra ma no na na wakasa gu bibi ni mu oho te sɛ chonyame adom me wo wadi mfie sɛ mo 19 sɛ ne wanyini sesi a wugina sɛ chom SS3 okay woni boy na twempena mfie sɛ achona eko 2 years na mneni twempena 2022 na mneni date na 2020 the form wo mneni jai enti woni ni date no na wo wasan JHS ana na mo form 3 JHS 3 ti satam na wunya 18 po satam na wo san am 17 ena ne twempena boy no Hamid ni yefre ne Hamid dian Mohammed oye kramoni pacha onso oye kramoni ni Christian no oka kire wo se kramoni obetumi aware wo okay nti nga betuba se kramoni ware wo kristoni a obetuba okay se metimi akoma so no nso akọ no dia nkramufo ye nta nso soso se no kai ye nko na se ye fa oba ye mani tuba na nso oba be fa ye ba ye mpene da kire wo be ma nso tuba dia ene ye beti ase amawo ye de saa na ete enti o ka kire wo se wo betuba Debbie wanka nkyerɛ ɔsɛ ɔbɛmu awo akɔ asɔre ɔno de me pɛsɛ me yɛ bia ɔbɛmama yɛ ba ɔno de ɔyɛ kramoni na wo ayɛ kristoni kwa bɛ na boy no wo fa so hyia no because na wo JHS 3 akwara wo JHS 3 na wo nwie BC kwan bɛ na afa so wo hyia Hamid Mohammed no pachoni yɛ ndamfo tere na yɛ na tini na edi aglo ti na madamfo ayi baako ne ndamfo na boy bi ka sɛ ni any boy ni dia agro boy ni ka so ko Dubai ntimi ko bisa phone boy no de bad no to mam na boy ni ya damfo ntimi ka che boy ni so bisi mi ko bisa phone boy no de bad no to mami data na mi nim Hamid no na Hamid no so madamfo ba ko so adamfo ntimi ka che na ni ya Hamid phone ene de boy madamfo ne ka che me boy ni phone to Hamid ni phone so na Hamid ka sa de ba ko bisa phone ni bi wo adum krum ti ya ba ni be bisa phone ni bu ti ye be sa phone ne bo on ye frɛ boy na sa boy na na boy na ye busy nti on ye san so be fi nti mu won am start sem ne boy no we ni be ye fi ne ya danfo ti mu be busa phone ne bo no e na wo sha ase se oni Hamid no be ye free ni be ye fi ne madam fa danfo ne no dada nti na minim no na unim ne dada nti sa abre no on se wo pe nti ye den wo be se wo pe acho na menini na ase yenam debia no be fibu anu afilemi na menini nam ti da sem no ka chem se ni na mfon ka chem se boy ni pemunti min kana m ka chem se me de sanu mande ma adwin eni hu nti na meneno enam no ka chem se opese o de bado ni mi etina JHS 3 akwala JHS 3 enam ka chem se anu mande ma adwin ni nti no ka na me fa ma adwin ni man
It's all kind of casadia, may join him. Or cause asem, no catching sadia, meaning be date. No, mammy, phone be sending your phone, no mean use it. Why no mouth phone? Boy, A dear phone or the mouth. Nay, Samsung. Into what the Samsung phone a dada or mount need it. Na dear, only make or come meaning the kind details no demand. Only the kind tea. Now, Quala now would JHS3, Satam. Unye SS. Unye JHS impo. A ye day na, a yaw down for any Hamid. And a number wa down for the swamman, ama Hamid no. Na oba se o peso new deity. Unye JHS you now penny a year day. Now for no more ye man na mema e man kwa omo no omo ne Hamid no enam for no bi no mo twempna na na bi no mu date. Okay ade we abata yinsua saade no wa ha hwewma associations. Okay enti oma na ye wo nam for no girls no omo no ne Hamid ne nam for no bi date ena wonso Hamid abese wonso pe eno ate ase na on natena enti tam na wo se wo pe no JHS no wie ya ansa na one wo da ana se wo mu na wie utire BC wie eno wo wie wo no akọ SS there be batman races mi wie mi cho BC wie ni mu na mko je mu ni kakra sa tam na wedding kian fa be ma da na se Hamid fa be ma da na on fa be ma da enti Hamid ni break you okay. Say ye kasei. Yese osu hu nneoma bi. Nneoma bi how. Di odani jam. Ono nenim se ne yehye no edefa. Abaya kuma na 19 years school ni akwada. Die na how. Ka kire wo nana na mintie ni enhwemo awo. Pacho 2022 nam ni boy ndeti Kasagu ha. Ana boy ne ka chem senti si boy ni no kam na moja no ebati se de main nse. So we break you virgin dia. So now you virgin ampa dia. Emoja beba. Me ma break you virgin da. Eja kwa mu break bi da. Ambassador no. Okwa sorry. Na am there. Kofitv see you break virgin before. Aba ayi Mamba say almost so be break web sada na moja ba. Media na back to us for 4 months na to me. Tobo. Hamid be break you virgin no. Wo de na back to us continuous 4 months. No moja ni to me na e ba se bon say almost so do be yin say na me yin bida. Oh yeah sure say na ne be ma na ada. Pacho de me ni be me fa na me fa be ma da. Nyame me dance ni. No ne o da ye no sebe mesrebusa wo. Wo de ne hunsu ogu mu ana wo tugui. Ana wo share condom first day no otuyi tini hunsu ya ngum ena emoja na wo hunu no wo virginity breaking ni mu no wo de ende bato aso a continuous 4 months to aso ena ye dey na de dey e be ma nko an wo de break you za no ada ne be ma na ye ti se dua ti se mensa tenten abaya wona akwaji nti na mebusa no na ne be ma te se mensa we tenten ewa ndi mintimi nka wo betumi aka nyo na akwaji wo ye hui me na me hobi na me ni hobi nti wa wo ye no na betumi ayi ano ye pese ye hunu se ye de be ma nko an wo de share wase a e breaki wo virgin ma wo hunu moja ni sa abosome nan na te se mensa yi net the tintin to say na newa what the newa mesa nim be me what the uhu a ubehu etia ubehu eye hwia ketekete a ubehu enti we na mu odu newa ana na ye ketekete de misad mas mi maju shi de misana man to aswe enti uhu 4 months na ye dey ana mi won 4 months no ana mi nua ayiba na be ka chem se ade manyim na me yegu ana ana se ana ka chem se manyim be na me ti na mi dwala na mi su na mi dwala na made na ba na mi su na mi kike na mi ti mi dwala wie na mi nua na fe penyi no busam sa de manyim na me yegu na mi smesi da nyi me egu se mi date da fe na ma date ana ka chem se mi nua ono no ono sa no ma no ma ye bi denti no onim
n'ani so anase boy ni na di edura kamia na nam ka se ndi eminim te ona mbusa boy no se ni na miu moja no se no ka bisa se me mama musia de manyim na meyi egu na ti boy na nka hwe te na me ko boy pastor mane no bon pa ma na moja ni twae ti moja na amba biem ti omu wonum na me so tia na ti na me ka che boy ni se ase fi so de ne ho ka me so tia na ti no ye to ye boy no na ye bibisa ni sa ye ti me ase na me bisa ni bi na me ni malikudi ntia te mu wona na me ka so de me ni malikudi ntia de nyehwe me ka che mam ti na ma ka hwan che mam te wonu mana boy na koto moja duru semenum me yali bia na koto moja duru semenum simino ma stella te mu wona na mnene kasino ka che me se ai dente na moja tu me busia fa ka so fa me moja mbla na ye hono masie ozongo ofon omo ka che nse me ma me ba dos na menua ba ku ewu nti se okumia enye me ma me ye obi afa me ma me hu tobo ba bia waduru na etro o se Hamid Muhammad no wo ka kire ne se free so de ne ho ka wo no emoja tuwe na etu amafon ana wo fon ene ono akoto omoja duro ma wo ene o ka kire wo sesen o kan de na kire wo ka me se di nto be family se me busia foka so family moja mbla wo wa busia na me denya me se me hia ni papa na zongo woni ase ofo ni na ase nti me ma me ba ne ba ku ewu ti okumia enya me ma me ya ma me ba doso ano ka se mukura ka se me omo se ma me nya ma me npa ma me pentokwa ni se mo ka eni na boy no na kansa akireo se wo abusuani ben na ka kire ne se onfa wo mu jamra me bisa ni sana man na me tiase okay ana ye dai to aso mu wonum na onu akọ kwan ti onum na menene nantina obo gata tala na me bo gata tala no ka chem se minyame men se mame fa mbo gata ntala na se mame mbo gata kurampon tala ana mbusa sad no se no ana waka kire me ti no mene no ho se me busu afa ba chechire nse de omo pese ono no ye no wonye tuma ba chechire no tunda me ntiase o ma ba chechire hwan ono Hamid no de mse de omo pese ono no ye no wonye ono no pese obayin to wonye nti miko ti ono ne bla be hodu mi wa bontin se me ntwe mu free ne bla ni nua nti no ne bla ne hwe me bosu sei me bosu saa ana wanya hwe oso me bosu saa na fidoje mu no okoe ena ye ko report asem no police station nti ye ko report ye na me ka chema mso de o ma yenyi free so na ti ye mu wona miko school na me ba ye no me ba na bia wani no kamia na me nisu bebu me ba na se de mechim no na me yusu nti ma me busam sa de ma wa busam na o se o hwe me sa o peso busam me bia na me buefu ti miko school mu me ba ye chiro ye exam se de ko form 2 no ya me ba fie no medical ko me ko boy no nti na me like kete ti bla bi na frame na bla ne ka chem se waka che boy na me ni date ni se on to moja drum mami na me ka che bla ne se moja drum boy na to mami ne me ti ase sister na me ti me nyekes na bla ne ye na wusu ni ti nti enu mo na me de ko school na me ko cho me final exams me ko cho me final exams me de ko school na me ko cho the final exams de ko form 2 no na me ko cho no market nti nurse ni bi kra na egje my sister phone of friend my sister no ka che my sister say hu me ye machine no person ne me ma me din kom na ma me so kom papa wono to went me ne ma me anka nti ma me bi na ka che me say ya mindidi na mindidi na ka si mindidi but still na me ni ma do kro ti me ti e umu ana me ba ye nde na ma e kama ti me ba na boy ne di atari 2 bi bremi na me nim se on di atari 2 bi bremi ti na me ne guso adi ti nti emu won na me ko no first day ti second na me san score no won na oda ho na ohwemia no wa wusu niti ohwemia no wa wusu niti ohwemia na owusu ohwemia no owusu hwan na hwe wa wusu boy no ti won no ode ne sa boy ne bed oda so no ye ana me busa ne sa ade ena ha game na mbisa nsa no ka chem sa me ne bla be di me ma meta me di na temti no ye santi me de ma dwan koso ti me ka chem madam fu bi se sei na boy ne ye ana madam fu ne ka chem so peso ka sem chem ba wonti me nka ti madam fu ne ka chem se ono no madam fu no ka chem se no no kan okot book bi no pese okot spirit ewra no na boy ne di edu ne ye mti boy no ebia no pe bibi na ye de ba de film ho wo wadam for na ka kire wo sesei
madam for ne ka kire me say ono no madam for no ka kire me no ti akra madam for nankasa ti akra no opes okan occult book bi oye be ma na oba wo wadam for ne kan occult group ho o si no okan occult book wo wadam for ne kan occult book bi no wakra woni papa wo no okan no pese spirit ni wura no nti boy ni de on pese obeka nsema chemba boy ni wan fe ni kan enimi de ti nti se nti no me be hyede mbia no wura abada mu no abefre me oh ye de bia me meti no ebu ono ofri ni fie no abefre me se me pie free dem why na befre se pie free dem me friend madam for no ono befre se pie free mu fie ho ani enko mo ho no adentia ma na me hu ni ma ni bibi pie ebu me hu se spirit bi pie free down se wo ko hyede ma uhunu de en ebu me hu se spirit bi pie free down e de spirit ebu me hu ni se ebu shatali ebu me hu ade ni se tum ebu me hu se motia ebu so me hu ni se oba tobo baby a wasa duru na etro hey atiefo o ma me mia me bereti mu sa wonko a wo hyede ma eya ade ai na hunhunu ebu am say spirit nyabotre hunhunu de spirit wo ye de na hu say spirit me bu sa virgin ho asem wo ko breki be ma ne be ma te say and dia wo si wundi bi danti hu enti spirit wo hu bi da enti wo ye de hu say spirit wo ne say kire mi mu adibu ade ni pie free dan wo hu ade ni pie free wo ye de ade ebu am hu ade ni say ade tum ma say nipa tum o shata ade ebu am hu ade no shata ebu on say me hu no shata ebu on so atare ni ba say you ase se jalabia fudom se shata na ache nipa no na che di ache ade na yisi ade ka o se jalabia che minim atasana tare ni ade koye tobo nya na hunu menkasa sana ade na hunu oba na bema ebu ami hu bema ebu ami hu oba aha enti se pie free dan ne ho na ba na be yedai e pie free wona ba ebu na ade na hwem na nso me ebu nso na se ade kone ni mabeda so hunu sa se pia na de kodie ne wa ba beda de wa sha atade yu no na je so oba ne won sha sport tempo bo sa shots won shebi mi ebu ami me wa sa ade na yila ne ba mi sutina mi ko ya na mintimi she de na minda makoma see you Pentecost fu enim to mame you ampa makoma see you o ya mama wura hunhum enti se wuhunu saade no a ema ne nso kura ba omo no beda ema ne ba no omo ne wa ba beda mbandi adini ba adini de mbani de tum ba mbema ne de mitan hu ne se tum mbema ne de me hu ne se tum de ya no on shata na se bibi bonasen ebu ayi se blue no on de tum de na bonasen adina I said de omoyi mu bi na do ano musi bo se mu ni ma de ko na bibi body ho okay eye afei wo se hunu bibi ti se mu otia na eba meboa eno nso te se kire me no nso na menhwe ebu am me wo de ma mu se bibi atwa mu se hwim na bibi atwa se hwim mu se adi ntietia o ye de ne hu se no ye mu otia ze hu mu otia da ana wo hu mu otia da ni mu otia da ba do mu sika no ene ma me hu ye tu ye de ne hu se ye mu otia na aba ho se me na de wa musim otia ntietia nti ono mobi ka se motia no ebi omu ahu so me ntietia nti na ma me hu se motia enti omo nso ba omo no bedi nkomo ana omo be kan de na kire wo no ma na me hu se ahunhum ne me kasa omo kan de na kire wo omo se de se ebi wo no ma na meti wo no ma na ebia bi pie no one me kasa ebia pese ebia misum no na ebia like oyi ni deshi enemy nti omo obinya me boni ti opese misum na de nti one me nam no ne se bia obema meja high school ne emum no obo me ho bai se bia metima na nsem bibli on pese on ka se me nsum no me nkom no bisa na ibu a spirit nsanso ke ibu nso se me nsum opese me sum no sansem na
Okay, ma mensha de bi. Ahai ba bi ayedri kanokre. Intwantro. Me manim ha ye ntwantro. Uta mechewo. Okay. Wadamfo no. Wono no okọ school we. Oba no. No ko first name JHS na. Secondary school. Ono yoko we Antwa school we. Antwa. Ansek. Eno na no okọ. Enti tama na mo JHS no. Eno o sha ase kan sa book okọ to book ni bi ana o so okọ school. You catch me say ono no woni papa that time ni JHS me behia no wo aiba ni behia na me mo form 3 no form 2 but ono no ko register chiro e wo different school ba ye na yanko school ba ko JHS but na asori mu na ye na ekohia e muhia na asori mu madam fana me namti ni eko SDA okay ena ne ko ye adamfo e wo SDA mu enti ba bia mpese me hu ne say eye bra muhia ye no ka kire wo say ono wo kenkan okod group ana okọ school no say okọ kankan okọ group first no one papa wono not ne papa was no betina kase wo so one papa no okan sa de no book no it's not person spirit in ewra no okan ne wo omufie efie omakoye me na mufie wo that time no onko SS crowd that time ne akọ ne ye try final exams ne de ba form 2 ne ma kwan ne ba efie no that time na me ka say ni na boy na say so na me hu me so ono ka so person ka asem kire me na asem kro no ntimi nka nti o kan ya ka kire me say me friend bi am na me friend ne enye timi ntwe me hu free me friend na me friend ne na nakra ibefo okay afa mi enhwe sa wadamfo yi sa book na wo ka so kenkan ye no sa book no wodi wi abroda pacho debi ese a haje ntwanto sa book no wo wa kenkan bi da Miminken bida. One cast wa came bida. No kana meka. Bo so. No kana meka nyami Bible da nti. Nge babro wo kan babro. Dem pese metimi ai bia because me nyeye. Makoma see you. Me kai okot book da mi hu bi kran. Ja ma mentu menwum nwie. You ampa. Makoma see you. Sa nyum na yami do. On say da mreku ni papa wu ye no. Womoto sa anyom ne pa ge bi ne kosra no no omkoto sa anyom no papa no obo ga me dako me bo modin se me hia da mreku na me nso me kwa akoto nyom sa ju no eye me de me fre habakuku aba ho habakuku de sese wa ya madamfo se na mika peso no nso force wa ma habakuku aba introduce na kire me na mso onya abotre edru mika so a ono nso beba ezi ade habakuku na woso awura kanokre wa ha me say san akwada no krata na wo se wa kenkan no pesa spirit ni bewura no wa kai bida minkan bida okache mi se ofin oba o ne ma mbefa ofin papa oba nde wa famba no one papa no kana na papa wa kra tini papa wana na okan to afasa book number one no pesa spirit ni wura no okache ro se sa book do die ne wom ene die ye di nkomo no mu won na nkofo be fie no ma ye pie enti wa nka de wo book ni mu ankyerɛ na wo wahunu de wo book ni mu bi mi hu mi okot book mi hu bi se we ye okot book ana se we spirit book mi book sa me kan no enye bible ana se ko an de me makan be ya mo kyerɛ eno kra de ma ye ko an ne ma direct na ba english mu ko an ni na english ni eno na me kan ena ya me kan bi ena book sa mission wo school ni okay enti se si a uhunu motia se si a uhunu spirit ebi ba in a form of ema ene mema ebi hyentade tuntum ebi hyentade yu na hu a omo ba enkomo ba no omo ne ubedi ende muni mindi nkomo omo ba betwam ko ompie wo dem ho ne ho omo pie ya no ade ni begina mi so say ya say ya dai minim like ade ni ginam so say ya na ohwe na mi so me hwe me wan say afede ade na yela okay entu hu sa ne oma we nyina no na ye dai musa na ma we nyina na me ka che me mami sisi na wase hon ma na mitim jishimi na utrim hyehyew ti mami nya ba ko na ka senti o pese o de me hospital no ko hwese bibia ye me okia ti ko yi pramsu ona mbuse bisa me questions na mo check me ona mo si me okay
na mama so me ko yi hospital dia wako akwa wan kan bi onyonko na amfo anwura okoto mu sisi awo oti hoi enwusu ti kasa die pa ne hawo enti a pese o maame emfa ye so mfa moawo ka kire me na mentie kasagu ha kasagum pacho misutia biewano bra wanim kasagu bibi we mu pacho misutia neti ase ya wonu ma ne mana me hu menisunu ani ya na mbu asem tim hihimi o ho a 1 utrimu hyehyew 2 uhunu nuoma wo ni so 3 osotia na ete na boy no ne ho wo saa problem we mu bi pacho ne de minim se ne hu wo ma and you wouldn't boy ne ka say nti obi ne pese o say mi nsem no kan me nim nti ase o so obi bɛn ne pese o say wo asi mi fiefo obi pese o mo say o fiefo bɛn nde wa mbodin o so obi ne pese o say ma boy no da so ne twempna pacho mi ni boy no o ye huhumu nipa bi o ye spiritual things bi ana pacho ne de mi nim ban nsem no kan de mi kwa na mi nti sa spiritual things na se mi nim mi ko ne dem so hu se wa ye bibi wo no mi hu sa na mani be ensem be bi na yes spiritual things ya waka akere apart from ufie for se me mfa mu ja amra na wa hie ni papa enti me mpesem de obekọ omo ba be kekere me de ebiem no san aka kere o ne bu onu mo ka chem se mi yal na me bia mi spring ya chen kro for se dem beto me no ka chem se obu a me ka masima che no ka hu bi no wa mi ti me ka manuntum men kan kere obi a me ka mi sem dudu me ma no ha me wa no how boy no de wakoye bibia na pacho de mi nim so de mai bibia ndia mi kase mi nim do so de mai bibia na se mi twanto na mi pese mi se mi so mbo am na se do nim hu bi no na me oda so rewo de mi ni wo bi muja ye disai am se ko 1 year ko 1 year no wakofa boy foforo pacho de bi na se sei de bleedina o bleedino ejai pacha endi ejai enti na chese boy no de ne ho kan obi ana na bleeding ne ba pacha na ese de am won ma na masi asemasi ne ayepum no wasi ayepum no wasi yo pum te sade ye wo fufuo wo ho no ye de dadan ma me krati no se ade wasi tumi ye dede ma mete ye dede te sesen ebu won ma se me ebu a me da won ma na ayepum pleko pe na me ye machine ase ye de ti se mundu am si fanka no tubo enframa pie firi wase ba da ise oyi mframa fa wase akwa no me se be ma ben na akwa no odi akwa akwala we isa no because eye mi hu wo akwa akwala start e bleedia wo wi ni wie ye sese ya wo hodomo a na se yimfrema de ayi no abaya boy no wan hwe ne be ma da pacho sani masia ma meet me wo ne be ma ebe da wo hwe ne be ma wan som da wan so ne be ma mu da misani anso se no wo we o ma ne head unim head obo o me kire ne head ma me why me sema kan ne mintia sana de ne yemi mi ma na mpese mi no mi ka che mam so mi pese mi moto la sam ka che bon sem de be ko be na se ye be pe be afa na so mo ya de na de be bon na bon no ka se mi mama mpre ma hotala na mi ma se ko bobi na wan ne kwa ko bon sa no oka oni boy ne ka sa ye di sei ni ndia na se mi usa na na ma fe ne di na tem so ma me honto mi enti wo gidie bi wo musa boy no na ye o sa bi achani adenti na wo sa gidie no mo gidie sensem no kan ne chire okay Hamid Mohammed krache ne we o ma mi hu na ememamu excavator krono a wa frɛ no wo we waduru hin wa ba mi hunu na excavator krono a odi akotu galamsey wa akwala we sebe ne kokoa mu ho no wo mra me kyerɛ me excavator kro ne ye ntena ho masa bi akwara aketwa we ensem sey mfa na se wa frɛ krache no my friend wo de to na nim
mede to n'anim ɔwɔ hefa ana ono aka na ditum se oba because again keka no on te ase oni na jai be 1 year ni ana 1 year no bibia science na again ohu ni se oyare ni yade dada bibi na ha no enti oba na yetimi atena ase ne ahwe na ede asomdua ba it's okay any etwen sisi ya me friend no was it oye bibi ntu antumi ama na again no kra no was say no wo ha na bra bosa no para kra woni bi wo no akase okoya akura yi bibi emuti asemo de yo wono ohun bibi asa ɛdeɛ nti na ma ne ka sɛ awura we yabusuafo sɛ ɔmfa ni mogya amra abusuani bɛn na so ɔmfa ga we mogya amra bɛfrɛ no ɔfon so ma me bɛfrɛ no ɔfon so ma me na deɛ bi mu sab sa asɛm we pɛ no ɔnkyerɛ me ha no pɛ atiefo ne ade wodi bɛ no ɔde ni mu Oyema. unim ɔhema na ɔte ka ase no unim no ekwa bɛ so na ade nim no Hamid ai unim no kwai bɛn so se bi ai wadamfo one na tena twempena da ana unim ne se bi akosia no opapo ano kwa bɛ so na ade nim no ona twempena da se si a magya ya na amoda so wo ho wo ya spiritual things wo ya hunhum nipa wo ya hunhum nioma okay wonni ababa awayi mpena twi mu no na wo ko JHS eno wo se wuhia no eno ode ne ho maawo first one one ne daaye no oblidi 4 months non stop ne sofo ne bompa ye ba no eni twae second one ne nam obo gota try eno no nso bebo gota ni bi try dia wo ka kira ni se hey efi na ko memo gota kura ntrabio oba kura obu nsense se obo gota tra third one efri sa bra wo keka sa ansam no ka kira odon akwada yi se na busuafo se fa ni mogya abra na ne maame madoso me ba tie mi wie ne maame madoso enti sa akwada we kura wu a enya ne maame ya ne madoso ena enkosi hwe nso zongo mu hofo ni nyina be hu se enkwara ne doso na ba ko awu na ne maame ne kura ba wuda 4 wo ni didi sa nkomo we nyina wie ya no sese no nioma wo hunu wo nani so no ni nyina wo ka bi kira wo kosi se mudi jaiye emo kasa nsem we nyina kyerɛw ɛdeɛ na abɛnti a wo se wonya hunhum nipa na utumi bia wa no ka kyerɛ ne sɛ na busuafo sɛ wo fa ni mogya abra na wo na wo ye nipa pa enti na wo mfa mogya ne nkɔɔye ada ɛdeɛ ebusuani bɛn ɛna hu no ɔka asa asɛm ne kyerɛw kwan bɛn na nanka wo fa so ɛde akɔra aketua yi mogya akɔ ka kyerɛ me na mintie bie wano na kasa ofom ai okan o se wo se na busuanfo so fa ni mogya abra ono ne se me se na busuanfo se me fa ni mogya abra ai o kwa se na busuani be na kazen fa ni se o se wo na okan ye nti na me busaw no enti waka okan ye nkyeremu ewo mu ye de en sa ebia ebi ni de nti ono no kazen na kasa oi ni nti ono no se na busuani be na minima nya na ma me na minima na ni nya nketwa na busuani be na minima nina busuani bia ba fro no na ma me na ni nya nketwa na mo ya na ka kyerɛ o se ohunu nioma wo nani so da wo aka kyerɛ o da na ohunu wo nani so a me nyɛ za ne mani bi wa ka kyerɛ o da de akura ni nipa no wa ka kyerɛ o se ohunu nioma wo nani so da wa ka bi a kyerɛ o da banya butene min kasa bi da bi dia wo ka na asɛm busa wasɛm a wo de asɛm bisa na di ma asɛm na no ɛyɛ question na me busa wo se wo nka sɛ na busuafo sɛ tie me owura wo se wo nka sɛ na busuafo sɛ fa mogya abra me musa wo ho hwiu ensɛm o ka yɛ na me di busa wo enti menye too fast mfa question yi question na no ye use answer tobo tie me ɛnyɛ de wo ka na wo ka ɛyɛ de ye busa wo na no yie ɛna sɛ sɛ wo de ba
enti mpese me hunu free ho se oni abaya yi nam ama wo wabogota atra emo aka kire nse mo no mogota ntra mo no mogota ntra se then I say me man bugat na then me nim fa ni pa bia yo bia nim se gata ho de nye eli omo mu gitu da hona omo gata ka bi da hona ana me se gota kakraka no omo ye dey gota kakraka ne ho no omo ye dey gota da omo da na nim o so o ti beto no odi na me se on jata na nye enu a o se ma gata tra na me se gata be na e Ntiwu didi ogata na misi gata na otoro enya nti eno no eze na bogata tere na misi ye frel se ye pese ye no hia die na si kwanti amu antumi ama Hamid let me ye ignore credit na man number okay ene ye hiawo wa akwala ya se hu because se ne ye ebusa wi emujasem ewom ene nsem akwada na eka no se wa hwe ya se de wo kan se wo se de akwada na eka na nye nokore na emum de wo kan na nokore akwada na pasem kese ene de amawo enti nyankopon ya adom a tieme ai unim dada wa hwe yensu a obenya enti nyankopon ya adom a ochina wukuo anopa no nkono ye ne wo ene akwada no ene ne maame no behia na de akwada yi kan ya allegations ya ode level against you no be you ho ano na ye ntinkyiremu na aga ene ka no ene wo nsu nkyiremu a ode be ba ase wate dia na mpese bi hu eye saa muja na akwada ne ka ho asem no hwe obi busa wasem a memfa asem isanya no e ba sa wonim de wa wo ye ena wonim de wo ka odi de say osimi din de say me hwewasum ompese obeka no krende a kyerebe wadidi osimi didi me bo wani so ompese obeka no kre wo ye trofo enti you are reframing what I asked to think of a lie. Psychological tip. Sabi mi busa wasem me hwe wanim de onsa fa utri ho asem na mbusa awo no se ye bibi na me pe no krende afri ho a me jai na makọ onye ready so obeka no kre se wo de question na me mabusa ne san reframe esa toma me a o dwene ntro ho aba bi twade a kire me I don't like that. Na nemre nkwada nketoa ena onomo afa wonomo ani abo won ho asafo hene na nka wo akwada aketoa wo JHS se me namfo nom wo ye menu aba ho kama hwe wasuma ma okakaba walete o ma me down ma me nso me hwa wo wuntumi akwada we wuntumi mo ne kyem so nkomo ayedie akwada aketoa ya wote we wuntumi mo ne kyem so well, boy, no, yeah, you are but you know, first not this your go site, but say Oyerepaa boost. Oyerepaa boost. No, ma uskadi. Neighbor, ma miska, once, no, ma miska, but no, ma be sensei. No, ma sensei. I won ma no, mammy and this days. You have 50 cents. And you are the ma na di become mamma. Now, or the ma di become mamma. The same mamiska de ende no mende me mani bi enti no otitiska mama me bi ba nyenye de bia e wase wo ma na bia ene kwa nyenye bua 100 bua 50 de bua nso 30 de o ma me ntumi nka wase ma me oba no ntumi mo ne kyem so ho ha ne kyem so bo e ma wo eden me boa so o ma me ntumi mo kyem so a brew ho ase na o ma me ntumi mo kyem so na wunru baabia nse baaye so no asori a wudi wachi so ho wudi a woni wachi o nko na awko ebekọ akosie so onima ti se sa ma mi we baabia wo waduru sese ya no ono watwam ho ti se wo waduru ho no wokamu asam kyerɛw na aye ho se untie de opɛ e na obehwa obekɔ ono obetena baabia wotwam ho no e ho asem no wo ka de kyerɛw nti se wo ma me bɔ kyem so na se mo a ifiri na ekɔ bra ho ase na ma me ntumi mo kyem so ti se wo hunu ayi ade ani die nti
maame na dibi no ode awo nti nso adibi enti ye nyina ye pe woni ne nya pe panyini woni hwe kura no wo chen ba bia waduru no watwam ho ya so me papa me maame ase boy o ase omomo seda ni maame ase die mamba penna maame ebi ofa won kakara but ase die wa ase fatiti onkula ne se bia me di na tem ni me buwa maame oni frako ona onim na wuni muntete omo se maame papa en fa me hunti enti no kasa se wuni muntete wuni muntete ni omo mo ne me wuni muntete Devi akra we hia sombo enebna de eneja tank kan ho yaso e omo ntumi fo me papa kwa don fa ma o papa kra de on fa ho o ma me nso ntu fo me de on de kan mo be mi ba papa die nti onamfo no ne ka omo ho ben o nti omo no e ba sa de omo no be ka no na ofa meboa no de on be ka na say ana de na boy no be ka no na ofa because on your guy do be ka me am decision na me taking ya bregu o ma me no papa nhwe boy no na ne hwe me papa no mama me hwe me papa so hwe me hwe me na papa so hwe me no mo nhwe wa wo fo nhwe wo me ma me hwe me ba papa no ne hwe mu no nkoyi wa na struggle hwe wo ho me ma me de wo bi o ma me bi na so oni bi so a wo ye den na onya bi oni bi ai na eto so me ko sku bi ai na me so me ya se me nya ho de nti nse si a wo ko sku a wo ye den ni tumi ko de ko sku papa se de se ni miskam da to me ho ni oma bro ho ase wate bro ho ase hyew maame na se na de maame ne be ka no tie na fa ye adwuma be ma he won fa nkosi hwe o sisi a boy se kra aba kra de o de aware kra da wa wo boa hwe nim o pe o na awe obi se boy wa awe 2 years no be kai do o we o be kai na no boy bi betena henra ono de 2 years woni again your friends Louisa ne maami aba hetie for information and update of the case ye ka senka china kra ne maami no be hyianti obi a wotie ye bia free fe yase bia anka nche Louisa maami senka ye hia no wa hachina enso enei Louisa maami aba ha ne ba ne nkwase asem no okeka no wo phone so akwada no ne nsem phone na akwada ni di ye sabe enye school nyansa nkwa na ye nyansa o na nka akwada awo watumi anya kwan akọ university na wadru level 400 o kasate se sebe jimifu a wonko school da o kasate se jimifu sebe jimie nyankopon ba wiase Yesu Kristo ba ye no eno ne ade a wansa kasate se jimifu a sebe ya ntete no ofie oya ba ya nso o otwitwi nanim no onama obeka sa awura enso nanum kasa bon te se sebe ne maame na ba ha mba pase ono problem me ba won boa me da o be so mo a na ho na ko fa problem ne bai nya wa nya na akodi excavator kote e ma excavator kote ayo sei atie fo mo mfa nchame na akura yi sabe wo hia futuo wo hia cancer kase pa enya sa akura we no ade ani adwe da ni trim no emoa no ena no mummen mo mano mummen no maame ummen wo ba no oba de nka no oba na ebo ada na ummen wo ba no eme namfo na take control of akwala na dwen de namfo beka eno na akwala we wodi so na nka boy no betumi abie na no akeka sansem we ya wo keka ka na wiai kura de okeka kira akwala we say no wan hwe ya ebe kakra na kura we de be hye ni trim za boy ni tumi ka say na busuafo say yemfa no moja amrade a boy ni nso say ya wo ni nuanom nketo na onim enti ene ya wo na wo pe oba na ku no sa na kura we de be hye ni trim ade na ama ya kwala no ma me ade ntia na me pacho na o me ho ala wa papa ni say o man nta me nchen bio na oba man na town no nchen na ta no 9 years na fa no be fa ne koye God na fa no be fa ne koye ne hwe ni mu no na enye
akoto be 4 years odno ko ma obi na so papa no ne ntena moja aware ni hobio onni hobio di aware jaye tumi de ba krache no se echina obeba ha eno ona ade oba ne baaye ma ye ne krache ni nhia na ye musa krache na no asem ye musa mu yie ebia bibi wo ho akwada impe so obeka akire yen na ye ntie na ye hunu na se bibia mu da ho a emo esese de boa ma de boa obey no ye de mafaso ate akwada bibia enya wate mem nwendwene nioma bibia basa wate odam kwa so obi ni so obi gate to was bibia anya wate ni nyina ebekọ wate good enti unye nhia kire ho adofo me da mo ase ebusuafo se na mdika ka na first akra no anaye ena wutie abanti nenum kasa nso a bibia nche sase aye akra bibi nemo no se akra nso bibia nkoso nso a ankome onfa emetina afidike sei so enkasa se ne boyfriend ne te aye ne bibi se na nse ne wiase mo ye hu enti no wonder sakra ne kan o kan nan unjindi ubeji di sense sia no emrante no sika ewo ya faint no sika ebi mu sika wo ma faint no ombeye akrai bibia kana omba efidi kese isu mekase ne boyfriend person onye bibi se amensi ahwo hawa eba abofra iso so hawa eba abofra iso mummi asison na mummi njai se ena bema na chese bema no cramp no omehu abusafo me ware wo me bo ebehu anima kame de kame cramp di ankane o yentene baby to tama bema no ebeba ya brabo mu se me ba be ware o me pese me hu abusafo answer ena wo se wona ne betwem prakra na I was on study, you have to study him say ebi anipa o oyo ni papa de mami ana se bibisa ansa na ye no atwem pena no niye sade se koso yesia dia amane bi na bepedi atu ye husu o amane bi na bepedi atu ye husu omienye very careful pa omienye very careful esan se sia no wiase mu ayehu intiminu aba me ye tufu so a we tie esan se ye tufu no enti a okọ anti odofo medu besia me so say feedback bia munko so like page no na mon subscribe mu mia bell no se bia feedback amaye bia no ubensu ubenya bi ahwe na wensu ye beko so edi kire ma ye di feedback eba besom media na complaints makra